hagati ni umurwano uri hagati ya M23 ndetse na Wazalendo na FARDC, nibyo biri kubera Uvira nyuma y'uko M23 yugabweho ibitero bagashaka kwigarurira ikibuga cy'indege cya Kavumu. Babashije kugira umujinya, babasha kureba ahantu ikibazo kiri guturuka, bityo barangije babona Uvira niho bagenda bakarwana bakanyisubira bakitekera. Kandi mu minsi ishize nuko Minisitiri w'Ingabo wa Kongo yabashije kumanuka aragenda ajya Uvira, aha amafaranga ba Wazalendo, aha amafaranga n'abandi basivile bose, arangije ngo babashe kugenda bateza umutekano muke muri Kivu y'Epfo yose. M23 yabashije gufata ariho hose. Rero ubwo ngubwo kimwe mu bintu M23 yabonaga gihari nk'ikibazo ni Uvira, kuba batarayigarurira yose, batabasha kuyikontorora. Babonaga yuko ari igaruka ibateza ibibazo mu gace ka Kivu y'Amajyepfo. Babashije guterura ibifaru barabimanukana byose babikurayo, baterura imbunda z'intambara zikomeye cyane, bamanura amadroni, baragenda bajya kurandura ikibazo, baragenda binjira umujyi. Rero ubu iyi video mashije kubona, urabona yuko ari abantu bari kwiruka, harimo n'abasirikare bo kugenda bahunga. Rero babashije kubagabaho igitero, babarekura amakompora, barangije barahunga baragenda. Ariko buriya kugira ngo bamanure ibifaru by'intambara n'imbunda zikomeye cyane, buriya bari biteguye akazi bashobora guhura nako, kubera yuko hariya ahantu mu murwano waho ntabwo hagomba kuburamo Umurundi, kubera ko Umurundi ari gukeka yuko baramutse bahafashe hariya ari hafi ya Bujumbura bagomba guhita bambuka bajya Bujumbura. Rero nawe ari hariya nk'umufatanyabikorwa wa FARDC, nk'umufatanyabikorwa wa Kongo muri rusange mu buryo bwo kurwana iyi ntambara barwanya M23. Rero urumva ni ikibazo cyane ku Murundi, uko ari kubikeka, ari gukeka yuko biri bumubane ibibazo M23 nimara gufata Uvira. Rero ni intambara ikomeye cyane kandi iri buhindure byinshi cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba. Hari ibitero bimwe na bimwe, mbega hariya ni kumwe mu gutsindwa kwa Kongo. Hariya hafashwe Kongo iraba iri mu nzira zo kuba yatsindwa cyane, ariko mu by'ukuri ntabwo M23 iri kugaba ibitero aho honyine. Noneho mwibuke mu minsi ishize habashije kuba bashaka kwisubiza umujyi wa Goma. Noneho biza kumenyekana yuko ari ingabo za SADC zabashije gukora ubugambanyi, bakabasha gufasha FARDC ndetse na FDLR kuba bakwigarura umujyi wa Goma, umugambi uza kuburizwamo nawe M23. ubwo ngubwo rero kugira ngo barandure icyo kibazo, naho babashije kuba bajya mu misozi ya Nyiragongo no mu mashyamba yaho, ngo babashe kugenda kureba abantu ba FDLR n'aba FARDC baba baragiye kwihishayo, ngo bagende babarimburane n'imizi. Rero ku bantu baturiye za Rubavu cyangwa se abantu baturiye i Goma, ariko ukarenga muri Goma gato ukigeramo ruguru ugana muri Teritwari Nyiragongo, bari kumva urusaku rw'amasasu. Rero ni hagati ya FARDC ndetse na M23 ndetse na FDLR. Barimo M23 iri kubahigisha uruhindu, iri kubacukumbura ahantu hose, no mu myobo bagiyemo bari kubakuramo, kugira ngo babashe kumenya nimba umutekano uhagaze neza cyane. Noneho nanone andi makuru agezweho ni uko leta y'u Rwanda yabashije kwemerera ingabo za SADC kuba zabasha kuba zanyura mu Rwanda zibasha gutaha iwabo, cyane yuko M23 yazihaye igihe gitoya cyane kuba babashije kuva ku butaka bwa Kongo nyuma yo kumenya ubugambanyi babashije kubakorera. Rero M23 yabirukanye, bagomba guca mu Rwanda, kubera ko ntandi bagomba kunyura, kubera ko ikibuga cy'indege ntikirasanwa, kandi baranavuze yuko bitari na ngombwa ko bagisana vuba aha ngaha, batarindira yuko bagomba kuba bagihari. Rero barimo babirukanye, bagomba kuhanyura byihutiwe rwose, ku buryo bagomba kugenda bakahaca mu buryo bwihuse cyane, kubera yuko batakibashaka ku butaka bwa Kongo. Kandi na bya bikoresho bifuzaga yuko basubiranayo bamaze kubivamo, bagomba kubisigira mu M23, cyane yuko bivuga ati ni ibikoresho byacu bya Kongo, nta mpamvu yo kugira ngo mube mwabasha kubijyana. Ubwo ngubwo muzagenda, ibindi muzabikura iwanyu aho muzaba mugiye. Noneho M23
M23 yabashije kuba yabwira MONUSCO yuko igomba gutanga ingabo za Congo zaba zirimo, noneho bagatanga na FDLR baba barimo, ariko mu by'ukuri MONUSCO yabashije kubyanga, iravuga ati twebwe ducungira umutekano abantu bose baje batugana, rero natwe babashije kuza batugana ntabwo tugomba kuba mu buhungiro, rero dufite inshingano duhabwa n'itegeko mpuzamahanga ry'uko tugomba kurinda amahoro, umuntu uwo ari we wese uje uduhungiro tugomba kumufasha. Rero ubwo ngubwo nabyo ubwo tuzaba tumenya aho bizarengera, nimba bazajya gusaka nk'uko babivuga, nimba uko bizagenda kose, ibintu byose bizajya bigenda bihora biza ku mirongo y'imbere ku rugamba tuzajya tubibabwira nta kibazo. Imana ikomeze ibahe umugisha, kandi mujye mwibuka gukora subscribe, mu by'ukuri aya makuru aba ari ingenzi, kandi nazo azaza agera aho mubasha kuyabona.